Otvaranjem izložbe romske pisane kulture Alave Romengo u Galeriji Narodne banke Srbije obeležen je Svetski dan Roma. Organizator je Narodna biblioteka Srbije, koja je inicijator i rukovodilac projekta jedinstvene evropske bibliografije publikacija na romskom jeziku i digitalne zbirke najvrednijih dela evropske romske pisane baštine. Ovo je prva knjiga o Romima na srpskom jeziku. Objavljena je u Budimu 1803. godine. Čine je studija o poreklu Roma i kratke priče. Prvi romski list u Srbiji, drugi u svetu. Zaslugom rada uhlika, lingviste i neumornog prikupljača romskog dela, 1937. objavljena je prva zbirka narodnih pesama. On je zabeležio i desetine priča i legendi, i to je svedočanstvo o stvaralaštvu Roma starom koliko i njihovo bivstvovanje u Srbiji, čitav milenijum. Kao čovek koji je to saznao i proučavao, pomislio sam da će se romsko stvaralaštvo u tom smislu i omasoviti. Nažalost, nije. Mešanje romske sa drugim kulturama nije imalo zapaženije rezultate. Navešću samo jedan primjer. Ova izložba je prva ovakve vrste u svetu, nažalost. I objavljivanje mlađe umetničke poezije na romskom jeziku počinje zbirkom pesama. 1969. godine objavio ju je Rajko Đurić u Beogradu. Sledi niz od nekoliko desetina knjiga. Među izloženim delima su i svedočanstvo o jeziku, rečnici. Romi najviše pevaju i pišu o slobodi. Izložba Alave Romengo podsticaj na slobodu, dokument o prošlosti i ulog za budućnost. Srbija bi ovih dana